Hadis daripada Jundub bin Abdillah radhiyallahu an. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ada sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub, wa nahnu fityan hazawirah. Kami pada masa tu masih muda dan kuat. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Nabi tanam dekat kami keimanan, kemudian baru kami belajar Quran. Keimanan Nabi tanam dulu dalam hati sahabat-sahabat ni. Daripada kalangan orang tua-tua, termasuklah Jundub bin Abdillah yang dia kata, kami pada masa tu masih budak-budak muda. Nabi tanamkan iman dulu masuk dalam hati mereka. Kemudian nata'allam al-Quran. Kemudian baru belajar Quran. Summa ta'allamna al-Quran. Bila iman sudah kuat, barulah kami mendalami Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka dengan itu bertambah iman kami. Kita hari ni pun kena macam tu. Iman ni kena ada dulu dalam hati kita. Iman dan adab kena ada dalam hati kita. Baru kita jadi orang elok. Kalau iman tidak ada, adab tidak ada, kita tak jadi orang elok. Itu sebab kita duduk tengok hari ni, Masya Allah tuan-tuan. Masya Allah kita tengok hari ni. Mengaji rajin, tapi tidak ada adab. Mengaji rajin, cantik, ceramah sana sini sampai pi konvoi ramai-ramai ni. Adab tidak ada. Pasal apa? Pasal dia salah ambil. Dia salah ambil. Iman tidak dikukuhkan, adab tidak dipelajari. Tiba-tiba ambil ilmu. Dia ada ilmu, adab tidak ada. Tak tahu hormat orang, tak kenal orang. Dia tak tahu siapa yang dia patut bagi hormat. Dia tak tahu. Cakap pandai, cakap nampak macam ada ilmu. Tidak ada iman, tidak ada adab. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Nabi tanam iman dulu dekat mereka. Dengan iman yang ada, mereka jadi manusia beradab. Lepas itu mereka mengaji Quran. Jadi bila dia dengar ayat Quran, adab tu ada. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mereka tak akan bantah pasal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.